Kumsang ni sumni le pani March ni sari ania Rainbow Mizo Channel thirtu zong te chibai kan buk theu acheu Russia le Ukraine Indo na kalmek zela ama kanron puan tuang khan tuna Russia in tanina akhung mek Alexei Navalny opposition leader chuan khovel mi pui zong ta chuan he Indo na hi Hindu lo tak zatani chuan khovel pum huapin Indo na hi Hindu lawani ti lantirin protest in nei turani atia Al Jazeera chuan voin lama han report dan chuan Western khopui khrang tele India te Kazakhstan le Moscow khopui te pot telin khovel ram khranga khopui tam taka Alexei Navalnyan Indo du lo na lantir tura angen na hi changin mipui tam tak te chuan protest rally an nei mup ni in han report ani heti lai hian Turkish President Tayyip Erdogan ve thung chuan Vladimir Putin hena hian Indo na chu ti top ania in beina tam tak le nunna tam tak mipuin an chuan mek chu ti top turin in biakna Kremlin chuan apom turani tin anor mek boka mase Vladimir Putin hian in biakna tan hian kong chu kan hongranga mase Ukraine hian kan demand zong te hi apom vek tur ania heng kan demand te ahlo cham theina turatana malakna pakhat po awmani chuan in biakna hian omzia anei don lawani atibok Vladimir Putin le Erdogan te hi phone call manga India ania Putin hian asoi chunjom zelna chuan inremna awm thainan hian kong khatchia awma chu Kyiv hian military operation anei thin zong te hi anti top ngal vektur ania tin Russia in Ukraine laka demand anei zong te po azawain anpom vektur ani atibok Ukraine twal chung media tele Twitter lama te kan mu tam taka chuan Russia in Ukraine run tran ni February ni somni palia tranga nimin Sunday thleng khan nunna chan omto zong hi civil mi zinga chuan mi zathum somruk le pali hantling towa heng mi zathum somruk pali zinga hian no pang somni antelani tin United Nations chuan nimin khan thu chua siamin nunna chan zat anfin fia thaichin hi anpong zara Reuters News Agency chuan ansoi chunjom zel danin UN High Commissioner for Human Rights chuan civilian casualties te hi tam tham tak mai anoma hliam tur zong te hi an vain zatam tak anitoa hospitala mitam tak anoma hengin hliam te jinga tam tak te hi hliam na tak mai tur ania Russian ho bompu ka wanga in hliam te anihloma ralthuam om khau pui mai le lian pui mai ten Ukraine hi anon sai dup renga tin chuba ka chuan mun franga rocket te missile te atlareng boka Ukraine ramchunga airstrike voitam tak nei anito boka henga wang hian Ukraine civil mi ta hi liam na tak tur an tampha leni in an report bok ani hetianga Russia in Ukraine arun hi Russia chuan special operation team soima sala in run na dik tak ram in run na le in chut chiat na ania khovel ram franga khopui tam taka te chuan kong anzo mupa Russia in Ukraine arun hi topsan to turin andua Russian President Vladimir Putin chu minun rong bertajinga mi ni tin Hitler angmain amel ta chu anjiak langboka heng poster tele thujiak chi frang te Ukraine flag te kengchungin mipui tam tak main khopui franga protest rally hi anei mek ani US defense official chuan an report danin Russia in Indo na apun tran tira trang khan tunthleng hian missile zarukvel Ukraine ramchunga hian han kaplut toa Ukraine sarkar building tele Ukraine sipai mun pui ta chu ron bitum anina in mun tam taka bitum mumal nei lawin heng missile te hi atla civilian te chenna area mun tam taka missile le bom te atla ka wangin civil mi ten nasa takin an tura nunna chan le liam tur hantlem na chan hi Ukraine atlom theina turani don chuan Vladimir Putin hian hetiang hian civil mi tele sipai te po thlir sang lawin maron ladu don ti an hriatlok sa wangin mipui tam tak te chu ramtanga tlan chelo ma sela anin le lo te chua sanin mun him jok lam an pan wang ania hetianga an chua san anin le lo building ro pui tak te chu atlu sopnai nuai towa Kyiv khopui chunga ringot po hian thlipuin anuai hrap angmain
Kiev khopui chu tuna hian aw mekanitin Reuters News Agency chuan an report bok ani Reuters News Agency hian an report zeldan chuan mipui tam tak ten protest hi an ram chunga an neya Russia ram chunga protest rally neita jinga hian mi sangli zarukvel man an nitoa Russia sarkar chuan Kremlin thu chua do dal zonga mipui cha chuak ta reng chu man an khrelowa heng protest sa kalthrin mipui tam tak ta chuan poi khoina pakhat ma an nei lawa Russia in Ukraine arun chu topsan turin an awa banner te an kenga mase Russia sarkar chuan heng mipui ta hi aman zela protester an man to zongjong hi Russia ram chunga hian mi sangli zaruk ain an tam to ni in report ani bok Russian Interior Ministry chuan an report danin demonstrator ta hi mi sangthum zanga vel chu tuna hian anom meka chungjinga sangkhat jasari ta chu Moscow khopuya protest rally neimek te ania Vladimir Putina pianle murna St Petersburg apo mipui jasari somnga velin voin khan protest rally hi anlakal puimek zelani tin an puang bok ani nimintlaya video kanron ti chua khan YouTube channel tamtakate Russia le Ukraine hian inka haina puangin Ukraine civil mi tam takten Ukraine ramchung hi anchua san mek ni in puan ania ceasefire agreement chungchang kha soifia deu turin ngen na kandonga Al Jazeera le Reuters News Agency ten an report dan chuan inrin ni tangkhan inka haina thuthung nei tur hian in romhan ania ti chuan he inka haina an nei hun chung hi civil mi te in thiar chuana turata na siam ania mase he inka haina hi nimin khan a hlo chamta Ukraine khopui pakhat Mariupol khopui atangin civil mi te thiar chuana chu kalpui tumtran mek ania civil mi noi level zat ta chu ama saberatan Ukraine ramchung atangin phur chua tum ania mase he ceasefire agreement hi lo chamin inka haina thutlung chu Russia hian abo cheta Mariupol khopuya mayor Vadim Boychenko chuan Reuters News Agency nena video call manga asoidan chuan inka haina tana romanna anlo siam chu atluk chiata ka wangin inlak chuana chu alo chamta ni atia Russian sipai ta chuan bom manga anron beina tele nunna chan anla ombelzela missile manga anron kana te po chu an topsan tak lo wangin he in thiar chuana hian omzia anei talawa a hlo chamtani tin asoi bok ani US defense official ta chuan han report danin in kana hi hun reilo ta chung cholsan ania hemi chung hian Russia chuan athil tum dik tak chu Russian sipaitan Ukraine latura an daina hian in siam remna tan le sipaite thonlu belna tan he hun hi amanga mase inka haina an nei chung hian mipui thiar chu man ani talawa mase Russia lam ve thung chuan Ukraine ramdep zongjong Ukraine nena anin rina border dung tlon le Belarus le Ukraine in rina border mun tam takate Black Sea ate sipai thanem tham tak mai aron choplut mana hemiatan hian inka haina thutlung hi alo puang mai jok nia an hriat thu an soya Reuters News Agency hian an report dan chuan tuna hian Russian sipai zongjong atanga chiara za somkwale panga vel chu Ukraine hual hian Ukraine rampona anin kulmek ani antibo hei hi Russian army te atanga chu chau ni lovin combat force Russia ramchunga ralthuam hum thai chin force ti hrang tenena chut vekin za somkwale panga vel hi Ukraine hual vel hian anthon chuak ani hei baka hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan asaidanin Russian rocket te hian civil airport te anron kap boka Central Western region a Vinnytsia khopuya civilian airport chu anti chevekani atia hei wang hian civil mi te Ukraine ramchunga tanga thiar chua hi Russia sarkar hian adu tak lawa athil tum tak po alo ni lawani tin asoi bok ani nimin sandaya khan Ukraine Southern City tia ansoi twin Novakhovka chuan mipuiten Russia sarkarin Ukraine runa chu topsan to turin protest anaya hetianga mipuite pungkhoma Russia in Ukraine run dulona anlan tirngam na chan hi ceasefire agreement ansiam wangni in soi ania mase chu dan chu bochiain Novakhovka hian protester telaka Russian force ta chuan silai anmet puakta mase mipuite lam hoizong hian an kap vak lawa van lam hoin silai hi me pu ania
mi puite no darna turatana anti niin hriat ania sipai then khatten mi puilam hoya an ka wangin mi puita jinga hian liam tur panga vel anoma nunna chana no memti hi hriat mai thai alani lo bok ani ti chuan Russia le Ukraine in ka haina tana romanna anlo siam jongjong ta chu bo chiatin awma engkim chu a hlo chamta ani nizana khan Israeli Prime Minister Naftali Bennett le Russian President Vladimir Putin ta chuan in biakna anaya in biakna anaina mun hi Moscow khopuya ni in soi ania hetianga in biakna anai meklai hian Israel mi puita chuan Tel Aviv embassy bula Indo na hi andu laujia lantirin protest rally anlo nei ve mek boka Israel hian he Indo na hi kan thop lawa kan du lawa nei ti hi Vladimir Putin hian lawhre turin kan du ni antia Russian President Vladimir Putin chu mani trang mahaya rorel thin mi Russia ram chunga in real bolna le sarkar rorel na zongjong te po mimalin thunei na sang tak anei theina turatana autocratic sarkar din tura malatu ani antia Vladimir Putin hian autocratic sarkar adin zoa hian ama baka thilom chu dictatorship bak ani tolawani tin an soibok khovel indo pui chok chuak tu Germany dictator Hitler hunlaya Nazi ho sign ta chu Russia ram ming anziana hian SA ya an mangbok ani heti line the Jerusalem Post in han report dan chuan Russia chuan Syrian ho ta chu Ukraine run turin sipayatan alamek ani tin han reporta Ukraine lampoin western ramshrang ta chuan Ukraine van borok chu no fly zone tana puang turin alanor chunjom zelbok ani The Wall Street Journal in Voinlama han report dan chuan US official ta chuan Syrian mi thranem tham tak mai ta chu Russian sipai ni turin Russia hian alaluta heng Syrian mi ta hi ral thuam te nau jok deuh te mangin a thuama Ukraine nena hanin dona kalmeka Ukraine bai tur hian thonlu ani thu an puang boka kumsang ni sompanga tangto khan Syrian mi ta hi Russia hian Russian sipayatan halola to thina Mase tuntruma hian naito in nasataka hadau dalawang le European ramshrang ten handau dalawangin aram chunga tranga sipai lak bel mai chudu tok loin Syrian ram chunga trangin sipai hi tunma zongjong aya tamkha ala lut mekani antia the Jerusalem Post hian han report dan chuan hetianga Russian ma alak na hian omja thui tak anaya Ukraine nena anin dona mai baka hian Indo na lian thamjok machon tur hian Russia hi hunrei takkal to trangkhan Russia hi arukin ain bot sai rangani tin han report bok President Vladimir Putin hian Ukraine civil mi ta hi kan target an nilawani tin soithrin masala Russia in Ukraine arun tran tira trangkhan Ukraine ram chunga zirna in tam tak ta chu nasa takin ti chiat ania nimin Sunday thleng khan Russia in Ukraine ram chunga zirna in ati chiat to zongjong ta hi zanhi somle pakhat atling towa heng zanhi som pakhat jinga tam tak ta hi chu a building pum pui tlu sop vakin an noi chia thren khat ta hi chu building thren khat ti chiat ani bokani antia Russia in khovel ma athiam thu asoile civil mi tatana laom takin kanchelawani tia asoi fo thin chu indona muala achet danen chuan thilin person tak ani tin The Jerusalem Post hian han report bok ani heti lai hian Reuters news agency chuan voina han report danin Ukraine khopui Mariupol chuan inka haina athleng dona anbai se wangin mipuite anhlimem ema heti lai hian in baina lian tham tak mai Russia hian aron chok chuak lea Mariupol khopui chung hi nasa takin bom le ral thuam lian tak tak mangin beichun jom le anita hetianga Russia in Mariupol khopuya beipui athak chunjom lena chan hi chu inka haina thuthlung an siam vel mek lai khan Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine chuan an silai te tungin Russia nena in pe mai turin anora mase Ukraine hian in surrender hi atum mai big lo wangin Mariupol khopuya tranga civil mi noi ni chuang zat mai te lak chua tuma malak ani mek lain Russia chuan inka haina thuthlung po nei sela Ukraine hi atlom maidon lawa arkhriata wangin inka haina chu omlowin Ukraine laka hian indona achunjom leta ani Ukraine port city tian soi Mariupol khopui hi bomle ral thuam lian chi hrang hrang mangin niruk chungjat mai bei ani towa
Reuters News Agency hian an report dan chuan mitam takte zanlaya an muthilain he khopui chunga mipui then khatta chuan an khopui chua sana tlanbo antuma mi paruklai mai chu Russian sipai te hian an mana heng an mi man ta jinga mi mai chia ta chu an pong suala an kaplum ta ni in an report bok ti chuan Mariupol khopui chunga hian cho ei tur zongjong ta chu dan cha vek ania tui supply zongjong te po engma an nei tolowa power supply po engma aum tolo boka inti lumna tura supply chi rang lut thin te po chu dan cha vek ani toni inti lumna manrua supply chungchanga hian kanriat tatana thra chu Ukraine Indo na athlen mek lai hian voini thleng hian vorat lain khowot tak noya Indo na hi kalpui mek ania mipui te torna hi rapthlak le zual hle ani Interfax News Agency an report dan chuan hetianga power supply te heating supply te tuile choi tur thlenga an nei tak lo wang hian Mariupol khopuya cheng mipui singtam tak ta chu khowotin alam het lumanga chole tui antlak chama wangin mitam takin nunna anchan bokanga Mariupol khopui chu thanmuala achang maidon ani antibok hetiang hi athlen lona turin Turkey President Erdogan chuan nasa takin Vladimir Putin hena hian norna apea pressure na takapeni tin report ania Ukraine khopui jinga khopui poimo takmai panni anram khopui ber capital anghiala an ngai ta chu tuna hian sipai te baina hnuaya awmeka heng khopui panni te hi Kyiv khopui le Lviv khopui te ani Al Jazeera in voin chun lama live update an naya chuan Russia chuan mihring ta dikna chan vo hum halna tur le civil mi te an himna tur ni om taka inka haina thuthlung apom anga alan hnuwa khan Ukraine chu dotin minbuma hei hi thudik tak jok chu ania Russia chuan nunron na rapthlak takmai hanlan tira hurna uchuak takmai hnuaya herom manna hi anlo kalpuyani antia atira tang to khan Russia chuan Ukraine runtumna hi engma kan nei lawani tin anlo seitoa mase tunthleng hian Russia sarkar chu inbumna hlirin han khatani antibok tuna hian Ukraine thenom ram rang western ramho tetan hian lautur awm lawa engma lochi aina turin ruamanna kan nei lawa heng Ukraine thenom ram telaka hian chet kantum lawani tin an puang lea mase Ukraine hi atlu chiani chuan an kalzel na turatana an ruamanna chu Ukraine thenom ram te takte te chu amalte te a lak hi an thil tumani antibok Voin Khan China Foreign Minister Wang Yi chuan thuchua asiama Russia hian Indo na hi ti top turle mi puiten han torna rapthlak tak mai hi atop theina turin inbiak na kalpui turin angen non lea haiba ka hian China Red Cross ta chuan Indo na hmuna civil mi te tanpui turle Ukraine sipai liam tur tele civil mi liam tur te enkola tanpui na thok turin Ukraine ramchunga thonlu anidona niti apuang halbok hetila hian nimin Sandaya Khan Catholic Kokhrana how to luberle and Roy to luber Pope Francis chuan thucha asoya he athucha soya hian khovela hian zalena le muanna awm hi kandu bera Cardinal Konrad Kajewski le Cardinal Michael Journey tachu papal office atang hian Ukraine ramchunga thonlu anidona Anni hian charity lampang tanpui na te diktaka rorel na kalpuya niam ti tele zalena le muanna awm theina turin na an thok donani atia mase Pope Francis heng cardinal panhi te hi Ukraine ramchunga khoi hmuna tak nge an kaldon ti hi apuang chiang lawa Pope Francis athu soizel na hian he martyr rama hian heng cardinal panhi te hi tirchua anidona tharum thona le thisen chuana nasa tak mai chu athleng meka Ukraine ramchunga tuipui ta chu thisen angmain aluanga mittui ta chu afonani ati chuwangin hethil hi military operation anilowa Indona hmuna ralthuam hlom tak te man ani wangin hetiang hian Ukraine ramchunga hian lungchiat takin thil athleng mekani tin Sunday pathian biakin khom annaina hian thucha asoibok ane Reuters News Agency chuan han report danin hetianga Pope Francis an thucha asoiwang hian Russia in special military operation tia Ukraine anrun na hi ansoina tongkam chu anhnolani ti apuanga
hei hi special military operation nilawin ramle ramin runani tin asoya arang thayang bera tharum thoin baina hi titop mal turin kadwani tin asoi bok ane heti lai hian Russia sarkar thu chua chu Russian media rang ten an pongjara Ukraine sarkar chuan abik takasiam building anaya chuta chuan nuclear bomb siamna turatana manropoimo takmai plutonium anda trawani antia heng plutonium based satrang hian bomb hlom tak mai Ukraine hian siam chua tumin ma alameka nuclear weapon chi rang tepo helai hmuna tang hian siam chua anlo tum rangani tin Russia media ta chuan an pongjara Russia President Vladimir Putin chuan hetianga tenom takmaya Ukrainian malaka wang hian rang taka Ukraine sarkar atluk che thaina tur hian theitop kan chua donani atia mase hetianga Russian media ten han chua hi Reuters news agency chuan engma evidence somlawin hetianga in puna hi anti chua kani tin an pongjar ve thungbok ane Russian media lian tak mai pakhat TASS news agency in han report dan chuan Ukraine hian aram chunga hian plutonium based si lian tham tak mai alo nei ranga chu arukin kalpui ania helai munatang hian bom hlom tak mai hanlo siam chuak to nuclear ral thuam siam chuak tur point malak na hanlo nei mekani tin report an nei bok ane heti lai hian US Secretary of State Antony Blinken chuan Ukraine tranpuina turatana ral thuam le thlona chi rang fighter te anthon lu tur chu chak takin kalpui ni donani atia Al Jazeera chuan han report danin Poland ramchunga tang hian Ukraine thlolu tir hanidona NATO member ram rang tele European Union member ram rang ta chuan an fighter ta chu ron tho chuak thau turin angen ngal bok ani ti chuan Ukraine hi man mo takin tranpui angaya chu wangin heng ral thum chi rang abik takin fighter jet ta hi mamo na asang lea ram rang ten atam thayang ber Ukraine tranpuina tan hian rang tak le chak takin Ukraine ram chunga thonlut turin kangen chewni atibok heti lai hian dasan le mirror ta chuan han report danin Poland ram chunga tanga fighter hanlu pui tur ta hian Ukraine President Zelensky le achung kuate tin Ukraine sarkar chunga mipoimo chi rang te venghim tu turatana Ukraine thon lun tummek US Navy SEAL tele UK Elite Commando ta chu hemirual hian tholu pui anni anrin thu an soibok ani ole khati jongkha chanchin thar kan bot sai thaite ania Rainbow Mizo Channel khirtu jong te kan video te milo share darsak turle kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakjal turin kan som chau ani